Kan bulan puasa ni banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalau boleh baca Sayyidul Istighfar bulan Ramadan ni cantik sangatlah. Allahumma ighfirli la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli ya Allah. Faghfirli ya Allah. Faghfirli ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sambung pula, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak buat zalim pada diri aku. Dan tiada Tuhan yang boleh mengampunkan aku melainkan hanya Engkau, wahai Allah. Banyak akan kita minta ampun pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini.